So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 30, Description of Adverse Fruitive Activities, text number 4. Un tā šodien mēs lasām Srimad Bhagavatam 3. dziedājuma 30. nodaļas 4. pantu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jantu Vai Bhave Etasmin Yam Yam Yonim Anuvrajait Tasyam Sa Labate Nirvitim Na Virajyate Jantur Vai Baba Etasmin Yang Yonim Anuvrajait Tasyang Tashang Na Tasang Sa Labate Nirvitim Na Nirajyate Jantur Vai Baba Etasmin Yang Yonim Anuvrajait Tasyang Tashang Sa Labate Nirvitim Na Virajyate Jantu, the living entity. Dzīvā būtne. Vai, certainly. Noteikti. Bhave, in worldly existence. Materiālajā pasaulē. Etasmin, this. Šis. Yam yam, whatever. Jebkāds. Yonim, species. Suga. Anuvrajait, he may obtain. Viņš var iegūt. Tasyam, in that. Tajā. Sa, he. Viņš. Labhate, achieves. Sasniedz. Nirvitim, satisfaction. Apmierinājumu. Na, not. Ne. Virajyate is adverse. Ir pretīgs. Translation and purport by Srila Prabhupada. The living entity, in whatever species of life he appears, finds a particular type of satisfaction in that species, and he is never averse to being situated in such a condition. Purport. The satisfaction of the living entity in a particular type of body, even if it is most abominable, is called illusion. A man in a higher position may feel dissatisfaction with the standard of life of a lower grade man, but the lower grade man is satisfied in that position because of the spell of Maya, the external energy. Maya has two phases of activities. One is called Prachiptapmika, and the other is called Avaranatmika. Avaranatmika means covering, and Prachiptapmika means pulling down. In any condition of life, the materialistic person or animal will be satisfied because his knowledge is covered by the influence of Maya. In the lower grade or lower species of life, the development of consciousness is so poor that one cannot understand whether he is happy or distressed. This is called avaranatmika.
Even a hog who lives by eating stool finds himself happy, although a person in a higher mode of life sees that the hog is eating stool. How abominable that life is. Es nepareizi iztulkoju pēdējais vārds bija nepretoties. Nevis pretīgi. Tulkojums. Dzīvā būtne, lai arī kādā dzīvības formā tā parādītos, rod noteikta veida apmierinājumu šajā dzīvības formā, un tā nekad nepretojas tam, ka ir nokļuvusi šādos apstākļos. Skaidrojums. Dzīvās būtnes apmierinājums, ko tā gūst noteiktā ķermeņa formā, pat ja tas ir vispretīgākais apmierinājuma veids, tiek saukts par ilūziju. Cilvēks, kurš sabiedrībā ieņem augstu stāvokli, var just apmierinātību ar zemāka līmeņa cilvēka dzīves standartu. Taču zemāka līmeņa cilvēks ir apmierināts ar savu stāvokli, jo ir ārējās enerģijas, mājas varā. Mājai ir divas darbības fāzes. Vienu sauc prakšepātmikā un otru avaranātmikā. Avaranātmikā nozīmē pārklājas un prakšepātmikā nozīmē uz leju velkošais. Jebkuros dzīves apstākļos materiālists vai dzīvnieks būs apmierināts, jo viņa zināšanas ir pārklātas ar mājas ietekmi. Zemākajos līmeņos vai zemākajās dzīvo būtņu formās apziņas attīstība ir tik niecīga, ka dzīvā būtne nespēj saprast, vai tā ir laimīga vai satraukta. To sauc avaranātmikā. Pat cūka dzīvo ēdot savus izkārnījumus, jūtas laimīga, lai gan cilvēks ar augstāku dzīves veidu redz, ka cūka ēd izkārnījumus. Cik pretīga ir tāda dzīve? Vandeham Shri Guru Shri Jatapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajadam Sahaganaraganatam Vidam Dam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Ladita Shri Vishakan Vidamsha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Paristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachaline Nivishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tadine. So we have seen in Vrindavan Mēs esam redzējuši Vrindavanā, where they have open sewers. ka tur ir atvērtās kanalizācijas. When the people pass stool and urine in their house, it comes out right into a jits outside the house. Un urīns un izkārnījumi, kas nāk no mājām, peld pa tām kanalizācijām. And who is waiting there for his prasadam? Un kurš gan tur gaida pēc savu prasādam? Mr. Hog, Tā ir Misters wagging Cūka. his tail, waiting for the stool to come Un out. vicina savu mazo astīti un gaida šos te izkārnījumus tur And parādamies. then he fills his belly up very nicely with the fresh stool from the householder's house. Un tad, kad viņš ir piepildījis savu vēderu ar svaigiem mēsliem no savu īpašnieku mājas, saimnieku mājas, And when his belly is full, then he lays down in the stool urine water and takes a nap. un tad, kad viņa vēders ir pilns, tad viņš iegulstās šajos izkārnījumos un čurās un atpūšās. This is the life. Lūk, tā ir dzīve. So we may laugh at the foolish hog, Mēs varam smieties par dumjo cūku, but Indradev also fell into the same position. bet Indradevs arī nonāca tādā pašā stāvoklī. The king of heaven himself Debesu valdnieks pats personiski. was cursed to become a hog. Viņš tika nolādēts, lai kļūtu par cūku. So after taking his hog body, Un saņemot šo cūkas ķermeni, he's finding actually a very good facility being a hog. viņš pēkšņi sajūt, ka tā ir ļoti ērts dzīvesveids tas ir. Indradev is very sexually inclined. Indradevam bija liela nosliedz uz seksuālām attiecībām. He was so lusty, he was cursed to have vaginas all over his whole body. Un viņš bija tik iekāras pilns, ka viņš tepa nolādēts, lai visu viņu ķermeni klātu vagīnas. But having pity on him, the curse was changed to eyes.
Bet viņš izjūtot žēlumu pret viņu, šīs lāsas tika nomainīts un tā vietā parādījās acis uz ķermeni. So when he became a hog, he was actually feeling very happy in that position. Un kļūstot par cūku, viņš patiesībā jutās ļoti laimīgs būdams šajā ķermenī. Because now he can have sex with his mother if he wants. Un tagad viņam varēja būt seksuāls attiecības ar savu māti, ja viņš He to can have sex with vēlējās. his sister, no problem. Ar savu māsu nekādu He can even ierobežojumu. have sex with his own daughter. For a hog, it's okay. There's no rules. you Un see. pat ar pašam ar savu meitu, un cūkām nav ierobežojumi attiecībā uz to. So he's finding it very wonderful to be a hog. Un viņš atklāja, ka saprata, ka tas ir brīnišķīgi būt par And cūku. there was an attempt made to rest. Now, poor Indra down there, he's a hog. Let's rescue him and bring him back to the heavenly kingdom. Un tika pieņemti centieni atbrīvot viņu no šī te stāvokļa un izskaidrot viņam, cik tas ir nožēlojami. When they came to save him from being a hog, he said, no, I want to stay here. Don't Bet take tad, me. kad This is atnāca very viņu nice glābt, tad Indra cūkas ķermenī teica, nē, es vēlos palikt tepat. But then when he saw the farmer was about ready to slaughter him, then he came to his senses and he went back to the heavenly kingdom. Bet tad viņš ieraudzīja fermeri, kas tuvojās, lai viņu nogalinātu un nokautu, un tad pēkšņi viņš atjēdzās un tad atgriezās atpakaļ. So try to understand this point. Un centieties saprast, lūko. Indradev is a supremely intelligent person. He's the king of heaven. Indradevs, kas ir debesu valdnieks, ir visaugstākā mērā saprātīga būtne. He's much more intelligent than we are. Un viņš daudz saprātīgāks nekā mēs esam. But yet he became illusioned by thinking that a hog life is very nice. Bet arī viņu pārņēma ilūzija, ka cūkas dzīve ir skaista. You may say, well, how could that possibly happen? Un jūs varat teikt, kā gan tas vispār var notikt. That's what's explained in this verse. Un tas ir izskaidrots šajā te And pantā. whatever species you in, you think, oh, this is very nice. Lai kādā dzīvības formā jūs nebūtu, jūs domāsiet, tas ir brīnišķīgi. This is the covering influence of the material nature. Un tā ir materiālās enerģijas pārklāja ietekme. Is it actually very nice? Vai tas patiešām ir jauki? For the eternal spiritual being Mūžīgai dzīvai būtnei, to be caught up in birth, death, old age, and disease? garīgai būtnei iekļūt šajā tēs vecuma, slimības un nāves lamatās. Can that possibly be nice? Vai tas tiešām var būt labi? It's like you're a free citizen and they put you in prison. Tas tā kā jūs esat brīvs pilsonis un jūs ieliek cietumā. But they give you a very nice cell, you see. Bet viņi iedod jums ļoti jauku kameru. And you think, oh, I'm very happy here. Un tad jūs domājat, es esmu ļoti apmierināts šeit. No intelligent person would be satisfied in that. Neviens saprātīgi būtu nebūs apmierināta. No matter what facilities are given in the prison. Nav svarīgi, kādus apstākļus jums nodrošina. So how will we get this intelligence? Un kā mēs varam redzēt, ka tas ir saprātīgi? Here we are thinking, yes, it's a very wonderful position. Here I am, a man or a woman or whatever, and it's very wonderful. Un mēs domājam, šeit es esmu vīrietis vai sieviete, un tas ir tik brīnišķīgi. How do we get out of this illusion? Kā gan mums tikt ārā no šīs ilūzijas? Yes, this country I'm in is very nice. It's the best country in the world. Un tad es domāju, šī valsts ir labākā valsts pasaulē. I'm a Latvian, and there's nothing better than being a Latvian. Un es esmu latvietis, un nav nekas labāks, kā būt latvietim. I'm an American, there's nothing better than being an American. Un es esmu amerikānis, nav nekas labāks būt par to. Lithuanian, there's nothing better than being a Lithuanian or Bulgarian. Lietuvietis es esmu vai bulgārs, un nav nekas labāks. This is the illusory energy. Un tā ir iluzorā enerģija. We think, oh, this is very nice. Un mēs domājam, cik tas ir labi. But actually, there is no nice position in this material world. Bet patiesībā materiālā pasaulē nav nekāda laba stāvokļa. This is called Kunta Loka. To sauc par Kuta Loka. You've heard of Vaikuntha Loka? Esam dzirdējuši Vaikuntha Loka. We are in Kunta Loka, the place where there is anxiety at every step. Mēs esam Kunta Lokā. Tā ir vieta, kur ir tikai satraukumi. So what to do if you find yourself in Kunta Loka? Un ko tad darīt, ja jūs atklājat, ka esat nokļuvuši uz Kunta Lokas? The Bhagavatam gives very nice help for us. Un Bhagavatam dod jums cerību. Samashrutaye padlapathlava plavam mahatpadang punya jasho marare bhavam badir vatsa parang padam padam yad padam natesham. Very nice verse. For one who has taken shelter of the lotus feet of the Lord, Ļoti jauks pants, kas saka, tas, kurš ir pieņēmis patvērumus pie kunga lotuspēdām, who is the shelter of the cosmic manifestation,
Shelter of the cosmic manifestation. Kurš ir patvērums visai kosmiskajai izpausmei. Who's become famous for killing that rascal demon named Mura. Mura. Kurš Like ir Murari, slavens, the kurš killer ir of slavens Mura. ar to, ka ir nogalinājis dēmonu Mura. This vast, insurmountable material ocean of distress Un šis milzīgais materiālais satraukuma okeāns becomes reduced down to the amount of water contained within the hoofprint of a calf. kļūst par mazu peļķīti, kas ir tik liela kā teliņa pēdas nospiedums. Such a person's destination is the Vaikuntha realm, Parampadam. Un šāda cilvēka galamērķis ir Vaikuntha. Not that place, Padam Padam Yad Padam Natesham. Not that place where there's danger at every step. Ne tā vieta, kur ir briesmas uz katra soļa. So, all we have to do is get on that boat. Un viss, kas mums ir jādara, ir jāiekāp tajā laivā. I'm not talking about one of the boats you have down here at the harbor here in Riga. Es nerunāju par tām, par tiem prāmjiem, kas šeit ir Rīgas ostā. I've seen you have boats here, the Tallink. They go to Stockholm, I think, from Es Riga. esmu redzējis, piemēram, prāmi Stalin, kas dodas uz Stokholmu. I'm not talking about that boat. Es nerunāju par šo te kuģi. We're talking about the boat of the lotus feet of Lord Sri Krishna. Es runāju par to prāmi, kas ir kunga Šrī Krišnas lotospēdas, Who was called Bhagavan, kurš ir Bhagavāns, the supreme personality of Godhead. Dieva augstākā personība. If you get on that boat, Ja jūs uzkāpsiet uz šī kuģa, you will easily cross the ocean of material anxieties. jūs viegli tiksiet pāri materiālās pasaules satraukuma okeānam. Much easier than you can cross the Baltic Sea to get to Stockholm. Daudz vienkāršāk un vieglāk nekā nokļūt no Rīgas pāri Baltijas jūrai uz Stokholmu. Because that material ocean will shrink down to Vatsapadam, that big only. Tāpēc, ka materiālais okeāns sarausies un kļūst tik mazs, kā lūk teliņa pakauja nospiedums. So here's the good news for those who might fear that they'll miss the boat. Un lūk, laba ziņa tiem, kas domā, ka viņi varētu nokavēt nokļūšanu uz šī te kuģa. Just like there's the regular crossings from Riga to Stockholm on the Tallink line. Kā piemēram ar Tallink var no Rīgas uz Stokholmu regulāri nokļūt. And you have a ticket, you're running down to get on the boat before it takes off, you see. Un jums ir biļete un jūs skrienat, lai paspētu laikā. But there was a traffic accident, there's a huge traffic jam, and you're stuck in traffic, and when you get down there, the boat is already left. Bet ir kāds korķis, un kamēr uz ceļa, un kamēr jūs nokļūstat ostā, jau kuģis ir aizgājis. Oh no, I missed the boat. Es nokavēju kuģi. But with this boat of Krishna's lotus feet, Bet šī te Krišnas lotospēdu, šis te kuģis, you don't have to worry. Krišnas lotospēdu kuģis, par Because to it's jums impossible to miss the boat. nav jāuztraucās, tāpēc, ka nav iespējams nokavēt, paspēt uz šo Because the kuģi. boat is very big, Tāpēc, ka kuģis ir tik liels, and the ocean is very small, okeāns ir ļoti mazs. so the boat never has to leave the port to reach the destination. Tāpēc, ka šim kuģim nekad nav jāatstāj ostu, lai sasniegtu galamērķi. You just get on the boat, and you achieve the destination. The boat just sits there. Un jūs uzkāpjat uz šī kuģa, un jūs jau esat galamērķī. So you don't have to worry about catching Krishna's lotus feet that they'll move away from you. Krishna's feet are always there available when you want them. Jums nav jābaidās, ka jūs nepaspēsiet saķert Krišnas lotospēdas, jo tās iet prom no jums, tās vienmēr ir pieejamas. But, my dear devotees, Bet, dārgie bhaktas, here's the big problem. šeit ir liela problēma. We don't want them. Mēs nevēlamies tās. According to this verse, we're thinking my position here in this material world, oh, it is very nice. Saskaņā ar šo te pantu mēs domājam, ka mūsu stāvoklis šajā materiālā pasaulē ir lielisks. So somehow or other, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, therefore you must beat your mind with shoes 100 times every Un morning. tāpēc Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurs teica, ka jums ir savs prāts jāklapē ar kurpi 100 reizes no rītiem. And with a broomstick 100 times every Un ar night. slotas kātu 100 reizes pa vakaros. We keep thinking this material world is a place of enjoyment. Mēs turpinām domāt, ka šī materiālā vieta ir We're just baudīšanas like vieta. Indra
when he was a hog. Mēs esam tādi paši kā Indra, kad viņš bija cūks ķermenī. I have very nice facility for sense enjoyment here. Jā, man ir lielisks iespējas baudīt, maņu baudīšanai šeit. But the farmer is waiting to butcher us at any minute. Taču fermeris gaida, lai nokautu jūs jebkurā brīdī. Death can come to any one of us at any minute. Nāve var pienākt pie mums pie katra jebkurā mirklī. We have to become sober and remember this. Mums ir jābūt līdzsvarotiem savā apziņā, skaidrā apziņā un jāsaprot tas. I'm 60 this, I got 20 more years, but I may only have 20 more seconds to live. Es varu domāt, man ir 66 un man vēl tik daudz gadu, ko dzīvot, bet varbūt man tikai 20 sekundes atlikušas. For all I know, I could die right here on the Vyasasana in the next 5 minutes. Visu, ko es zinu, ka es varu šeit atstāt ķermeni šeit uz Vyasasanas 5 minūšu laikā. So therefore we have to always be very sober. Un tāpēc mums ir jābūt ļoti saprātīgiem. And realize this material world is not my actual home. Un jāsaprot, ka šī materiālā pasaule nav manas patiesās mājas. My home is the spiritual sky. Manas mājas ir garīgās debesis, where people never die. Kur cilvēki nekad nemirst. And they always stay high. Un es esmu vienmēr pacelāts. In the bliss of bhakti. Bhakti svētlaimē. We have to remember this. Mums tas ir jāatcerās. We cannot forget this. Mēs nedrīkstam to aizmirst. Therefore we must regularly hear Srimad Bhagavatam. Tāpēc mums regulāri jāklausās Srimad Bhagavatam. And serve the person Bhagavatam. Un jākalpo personībai Bhagavatam. Therefore it is stated Nityam Bhagavata Sevaya. Un tālūk ir teikts. We must regularly hear Bhagavatam. Mums ir regulāri jāklausās Bhagavatam. And we must regularly serve the person who is a living embodiment of the Srimad Bhagavatam. Un mums ir jākalpo personībai, kas ir Bhagavatam dzīves iemiesojums. By this Nityam Bhagavata Sevaya, un ar šo Nityam Bhagavata Sevajam, we will get the brains, the intelligence. Un tad, pateicoties tam, mēs saņemsim saprātu. Not to become allured by the glitter of Maya. All the billboards and the cars. Un mūs nepiesaistīs viss šis te mājas mirdzums. All the glitter of the material existence is in. Šīs mašīnas un šie dažādie billboardi, plakāti. And we will understand as Narottam Das Thakur has sung. Un mēs sapratīsim, ko dziedāja Narottam Das Thakurs. I have no shelter. Man nav patvēruma. But Shri Shri Radha and Krishna. Izņemot pie Shri Shri Radhas un Krishnas. So now I can ask if there's any questions. Un tagad es jautāju, vai ir jautājumi? Что надо сделать, Аватар? Jā. Харе Кришна, дорогой Гурудев. Скажите, пожалуйста, почему преданным все время предусмотрена такая сложная судьба? Такое ощущение, что у преданных судьба гораздо каверзнее, чем у всех остальных людей. Иногда не хватает видения видеть в этом план Кришны, и от этого падает энтузиазм. Dargais Gurudev, lūdzu paskaidrojiet, kāpēc baktām ir tik sarežģīts liktenis. Un dažkārt šķiet, ka tas ir tāds īpašs sarežģīts un ka mēs nespējam novērtēt. Но в те времена, когда мы не видим в этом план Кришны, то тогда mēs neredzam Krišnas plānu tajā. Если он там есть, просто мы его не видим. Jā, tad zūd interesi, entuziasms zūd. Dear Srila Gurudev, why is it so that destiny of devotees is so difficult, so complex, and we can't when we don't understand that we can see Krishna in all of that, we lose enthusiasm, and it seems that our lives, the lives of devotees, destiny of devotees is very, very complex. It's simple for the simple and difficult for the crooked. Un tas ir vienkāršajiem un sarežģīts tiem, kas grib būt tādi slīpēti un tādi paši viltīgākie. Therefore, we have to follow the regulated principles. Un tāpēc mums ir jāseko regulējušiem principiem. Because when you strictly follow the regulated principles, then it becomes very simple.
Tāpēc, ka jūs sekojat regulējušiem principiem, tad tas kļūst vienkārši. It becomes very clear. Kļūst ļoti skaidrs. The thing is, if you read every spare minute, you read Prabhupada's books. Tā būtība ir tāda, ja jūs katrā brīvajā mirklī lasīsiet Šīlas Prabhupādas grāmatas, You develop a wonderful, wonderful ability called Shastra Chaksus. tad jūs attīstīsiet sevi spēju šāstra čakšus. Which means you see everything through the eyes of the scripture. Tas nozīmē, ka jūs visu redzēsiet caur rakstu acīm. As long as we perceive through our materialistic minds, we're going to be in anxiety. You can't avoid it. Un tik ilgi, kamēr mēs visu uztveram ar savu materiālo apziņu, mums būs satraukums, no kā mēs nevaram izvairīties. When you purify your mind, your intelligence by developing shastric vision, then there's no more anxieties. You see Krishna, how he's acting in every way. Bet tad, kad mēs attīram savu prātu un rezultātā iegūstam šo šāstru David, you redzējumu, want to add something to this? tad mums satraukums pazudīs. No? Okay. Next question. Nākamais Is that jautājums. clear? Make it clear? Okay. Next question. Искренне подняться на корабль, на прибежище Кришны, принять, что искренность, что такое искренность, и искренне принять прибежище. Ko nozīmē patiesi pieņemt patvērumu uz šī te kuģa, Krišnas lotospēdu kuģa? What does it mean to accept the shelter of the boat of Krishna's lotus feet sincerely? I mean, to follow his instructions. Tas nozīmē sekot viņa norādījumiem. Krishna says, surrender to me, you do that. Krišna saka, uztic sevi man, un jūs to darāt. He says, take shelter of the spiritual master, you do that. Viņš saka, pieņem patvērumu pie garīgā skolotāja, un jūs to darāt. He says, rise early in the morning, you do that. Viņš saka, celies agri no rītiem, jūs to darāt. You follow Prabhupada's instructions, rise every day for Mangal Arati. Seko Prabhupādas norādījumiem, celies Worship katru the dienu Tulsi uz tree. Mangalārati. If you simply follow the instructions, Jūs then everything becomes very clear. vienkārši sekosiet norādījumiem, viss kļūst skaidrs. Shelter is not something theoretical, it's practical. Patvērums nav kaut kas teorētisks, tas ir praktisks. If you follow the instructions, then you're sheltered by following those instructions. Ja jūs sekojat norādījumiem, tad caur to jūs arī iegūstat patvērumu. There's no question of being sheltered without following the instructions. Nav iespējams iegūt patvērumu, nesekojot norādījumiem. By following the orders that you receive from Guru and Krishna, then you are perfectly sheltered. Un, ja jūs sekojat norādījumiem, ko sniedz Guru un Krišna, tad jūs esat nepārtraukti aizsargāts. Wait, microphone. The difficulty is that the example you gave, the boat, because the boat is leaving for Stockholm, then because it leaves, so people feel urgency to get onto it. Tā grūtība ir tāda, kas pieminētajā Stokholmas prāmja gadījumā. Tā kā cilvēki apzinās, ka tas prāmis dodās projām, tad viņi steidzās uz to. But Krishna's lotus feet never leaves. He is giving shelter very kindly and mercifully. We don't feel that urgency. Bet Krišnas lotospēdas nekad neiet projām, un tās ir vienmēr pieejamas, un tāpēc mēs nejūtam šo te steigu. Are you saying that we take them for granted? Yeah, we just think that it is all, we can take any time, it's okay. Vai jūs sakāt, ka mēs to pieņemam kā paši par sevi saprotam? Atbild, jā, mums ir sajūta, ka mēs to varēsim izdarīt ikvienā mirklī. Like many people says, let us enjoy now, and when the time comes, we'll Daudz cilvēku saka, baudi tagad, kad pienāks laiks, gan jau tad mēs pievērsīsimies. This is the advantage of the spiritual master. Un tā ir priekšrocība, That he is only in the material world for a limited amount of time. ka tā būtība ir, ka garīgais skolotājs ir šeit tikai ierobežot laika sprīdi šajā pasaulē. In other words, if you really want to know what it means to take shelter of Krishna, you have to take shelter of the spiritual master. Jūs That's what it vēlaties really tiešām saprast, ko nozīmē pieņemt Krišnas patvērumu, jums ir jāpieņem patvērums pie garīgā skolotāja.
And there was a great sense of urgency. I remember when I was in the temple in 1971, there was a great sense of urgency. Un tur ir jābūt ļoti tai sajūtai steigties, un es atceros, kā man bija šāda sajūta. We were told, and Prabhupada had also said, I'm an old man, I can die at any time. Un mēs dzirdējām, ka Prabhupāda arī teica, es esmu vecs vīrs un varu mirt jebkurā mirklī. So the other devotees, we went to the Ratha Yatra in California, and a bunch of devotees from Texas got initiated. Mēs devāmies uz Ratha Yatru Kalifornijā, un daudz bhaktas no Teksasas saņēma iniciāciju. But I'd only been chanting and following the principles for 4 months or 4.5 months. There was a 6-month rule. Un uz to brīdi es biju sekojis tikai 4,5 mēnešus principiem un So I skandēju just had to sit and watch everybody else get initiated, and I was really in anxiety about it. džapu, bet tur bija 6 mēnešu prasība, un tad es biju ļoti satraukts, ka pārējie saņem It iniciāciju, was bet es so ne. intense. I was crying. I went upstairs to the Brahmacharya ashram and just cried. Un es pacēlos Brahmacharya ashramā, uzkāpu, un es raudāju, cik tas man bija Because svarīgi. I didn't get initiated, and Prabhupada can leave at any time. Jo es nesaņēmu iniciāciju, bet Prabhupāda varētu atstāt šo pasauli jebkurā mirklī. I was scared. I would miss the chance to be Prabhupada's disciple. Es biju nobijies, ka es varētu zaudēt iespēju kļūt par Prabhupādas skolnieku. So with the guru, you can have a sense of urgency. Un attiecībā uz guru jums ir jābūt šai steidzamības The sajūtai. spiritual master can disappear from this planet at any time. Jo garīgais skolotājs var pazust no šīs planētas kurā mirklī. So one is hankering, thinking, well, I'd like to be a disciple of that guru over there, so-and-so, Maharaj or whatever. Don't wait, because he could leave his body. Un ja jūs apcerat, ka es varētu būt tā vai cita skolotāja audzēknis, tad nevilcinieties, jo viņš var atstāt savu ķermeni. In fact, he will leave his body, it's guaranteed. Un pilnīgi noteikti garantēts, ka viņš atstās savu Simply a ķermeni. question of when, that's all. Vienīgais jautājums ir kad. So if one thinks, I'd like to become a disciple, it's not just guru, you should go for it as soon as possible. Un viena lieta ir, ja jūs vēlaties kļūt par mācekli kādam skolotājam, tad dariet to pēc iespējas ātrāk. Confirmed by Srila Prabhupada. Un to ir apstiprinājuši Srila In the Prabhupāda. Chaitanya Charitamrita, Četančaritamritā. he says, once you've understood this is a bona fide spiritual master, then you should immediately get initiated. Tikko jūs esat sapratuši, ka tas ir patiesi garīgais skolotājs, jums nekavējoties jāpieņem patvērums pie It's viņa. also stated you should spend at least a year checking him out to make sure he's bona fide. Ir arī teikts, ka ir vismaz gads jāpavada pārliecinoties, ka viņš ir patiesi garīgais skolotājs. That's stated in the Hari Bhakti Vilas. Tas ir Nahari Bhakti Vilāsā teikts. And Prabhupada repeated that in a lecture one time in Prabhupada- Hawaii. To reiz lekcijā Havajī atkārtoja. But once you see, yes, this is a bona fide guru, then you should go for it immediately, Bet as soon as tikko- possible. Tikko jūs redzat, jā, tas ir patiesi garīgais skolotājs, jums nekavējoties jārīkojās. Because Krishna, there may not be any urgency, but Guru, there can be a great sense of urgency. Jā, attiecībā uz Krišnu tur varētu nebūt steiga, bet attiecībā uz guru steigai ir jābūt. I was just saying again, when you said that Guru can leave the body anytime, why don't we think that I can leave the body anytime too? Bet es gribētu pateikt arī, ka jūs sakāt, ka guru var atstāt ķermeni jebkurā mirklī, bet arī es varu atstāt ķermeni jebkurā mirklī. That's a wonderful point. Tas ir lielisks In my piebilda. case, the odds were more in favor of the Guru leaving first because he was an old man and I was a young man. That's the odds, but it could go the other way. Jā, But manā Prabhupada gadījumā tas... explains- But Prabhupada explains what is the old man means. Manā gadījumā bija tā, ka es biju jauns un mans skolotājs, ko es biju izvēlējies, bija gados vecs un varbūtība bija tajā, ka viņš varētu atstrāt ķermeni, bet varētu būt arī otrādi. Bet man taču jautā, bet ko nozīmē vecs cilvēks? Someone questioned Prabhupada, why are you giving young men sannyas? That's for old men, not young men. Un kāds jautāja Prabhupādam, kāpēc jūs sannyās dodat jauniem cilvēkiem, tā taču domāt veciem cilvēkiem? Prabhupada says, what is the meaning of old? Un Prabhupāda jautāja, ko nozīmē vecs? About to die at any time, that is old. Yes, yeah. Jā, mēs esam gatavi, bet tas, kurš ir tuvāk nāvei, tas ir vecs. So who can say that they're not about to die at any time? Un kurš var pateikt, ka cilvēks nav gatavs, ka cilvēkam nav paredzēts nomirt jebkurā Therefore, I'm mirklī? giving sannyas to young men. Un tāpēc es dodu viņiem sannyāsu tagad. And we also see that young children are dying more than the old people. Un mēs arī redzam, ka jauni mazi bērni mirst vairāk kā veci.
So her Mataji's point is very good that we not only should feel a sense of urgency the Guru may leave his body, I could leave my body too. Gurumāts piebildi ir lieliski, un mums ir jāsaprot, ka ne tikai skolotājs var atstāt ķermeni, bet arī es varu atstāt ķermeni. But you know what? Bet ziniet ko? We don't think we're going to leave our bodies. Bet mēs nedomājam, ka mēs varam atstāt savu ķermeni. It's as described in the Mahabharata. Kā apskrakstīts Mahabharatā. Ahani bhutani ganchantiya yamalayam shesha stavramichtami kammascharyamatah param. Maharaj Yudhisthira was questioned by Yamaraj. Yamaraj jautāja Mahārājam Yudhišķiram. What is the most wonderful thing in this world? Kas ir visbrīnišķīgākā lieta šajā pasaulē? And Maharaj Yudhisthira very wisely said, Visabrīnojamākā lieta. Un Ahani bhutani. Mahāraj Yudhišķira atbildēja. At every moment, countless numbers of living beings are being dragged, kicking and screaming to the court of Yamaraj. Katru mirkli neskaitāms cilvēku daudzums tiek vilkti uz Yamarāģa galma. At every minute. Katru mirkli. But those who are still here are thinking, oh, not me, I'm going to live forever. Bet joprojām pārējie domā, nē, tas neatiecās uz mani un es dzīvošu mūžīgi. And then Yudhisthira said, Kim Ascharya Mataha Padam, there is nothing more amazing than this. Un Mahāraj Yudhišķira saka, nav nekas apbrīnojamāks par to. I can die at any minute, but I'm thinking, oh no, my godbrothers are dying, but not me. I'm going to live at least to be 150. Apkārt cilvēki mirst, man garīgais brālis mirst, bet es domāju, nē, es dzīvošu vismaz līdz 150. So we have to develop this sense of urgency. Un tāpēc mums ir jātīst sevī šī steidzamības sajūta. Don't miss the boat. Nenokavējiet kuģi. You got a bona fide guru available. Jums ir many of them in ISKCON. Many bona fide gurus are available now in ISKCON. Many of them, about 100 of them are available. Apmēram 100 patiesu garīgo skolotāji ir pieejami ISKCONā. And you have a human body which is very rarely achieved. Un jums ir cilvēka ķermenis, ko reti kad var iegūt. You see two things you need. You need a guru and you need a human body. Kas skatieties, divas lietas nepieciešams: guru un cilvēka ķermenis. You got those things. Un jums tas ir. Now take advantage of the fact that you're in a human body and you can connect with a bona fide spiritual master. Take advantage of it. Un izmantojiet to, ka jūs esat šobrīd cilvēka ķermenī, ka jums ir iespēja uzrunāt patiesu garīgu skolotāju. Otherwise, time and tide wait for no man. Un citādi, ka laiks un paisums negaida uz cilvēkiem. Prabhupada has stated in his books un Prabhupada ir teicis without savās grāmatās, initiation you can become an animal in your next life. Ja jūs nesaņemat iniciāciju, tad nākamajā dzīvē jūs varat būt dzīvnieks. So take the warning seriously. Un šo brīdinājumu pieņemiet nopietni. Next question. Nākamais jautājums. Another point? Yeah. The boat is sinking, but we want to enjoy yet. Boat is sinking, but we want to enjoy. Kuģis slīkst, grimst, bet mēs vēlamies baudīt. I'm on the Titanic. Day after day, the boat is sinking. Sinking? Yeah, day after day, but yet we think that let me first enjoy. Then I'm on the Titanic. Jā, kuģis, uz kuru mēs atrodamies, ar katru dienu grimst ar vien dziļāk, bet mēs domājam, nē, vispirms es pabaudīšu. I'm on the Titanic. Es esmu uz Titanika. It hit an iceberg. Un tas ir ietriecies aizbergā. Everybody knows the Titanic's not going to sink. Bet tik viens zina, ka Titaniks nevar nogrimt. It's a sink-proof boat. Tas ir nenogrimdināms kuģis. Besides, there's a wonderful the orchestra is playing a wonderful song in the ballroom, and there's a wonderful dance going on, and all the ladies are in their nice gowns, and the men's in their tuxedos, and it's so wonderful. I just don't want to miss this dance. Jā, un orķestris spēlē balles zālē, un vīrieši uzvalkos, un sievietes vakartērpos dejo, un neviens nevēlas palaist garām šo brīnišķīgo deju. Let me enjoy a little sex. Let me enjoy a little meat. Let me enjoy something. Let me enjoy illicit sex? Yeah, let me enjoy a little sex. Huh? Let me enjoy a little sex. The boat is singing, but little sex. Little sex, little meat eating, little dance, whatever. Ļauj man izbaudīt nedaudz seksa, nedaudz gaļas ēšanas, nedaudz dejas. Actually, when Hitler and his associates were being, when the Allied forces, when the Russians were closing in from the east, and the Allies were closing in from the west on Berlin, Hitler and his associates had an orgy in the bunker before they committed suicide.
Hitlers pirms veikt pašnāvību tajā bunkurā, brīdī, kad no austrumiem tuvojās krievi un no rietumiem tuvojās sabiedrotie, sarīkoja orģijas. So just see the foolishness, you see. Padomājiet, kāda muļķība. Instead of taking shelter of God, they're taking shelter of sex. Tā vietā, lai pieņem patvērumu pie Dieva, viņi pieņem patvērumu pie seksa. Even though we know better, still we want to enjoy. Yeah. Un, lai gan mēs zinām, mēs vienalga vēlamies baudīt. Isn't it true? Isn't it true? Vai gan? This is Another the greatest question? foolishness. Yeah. Ну, как это? Mahabharata. Big book. Sakiet latviski, skolotājs Jā. man vienalga jāpārtulko, viņš nedzirdēs. Tagad ir iznākusi krievu valodā Mahabharata. Un es gribu jautāt, vai mums būtu jālasa bhaktam, kas jau lasa Bhagavatam un Gītu, vai mums tas būtu tomēr jāzina kaut kas, jeb ne? Should we read Mahabharata? Should devotees who have read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, should they read Mahabharata and know it? Next, you should read the Chaitanya. After Gita and Bhagavatam, read Chaitanya Charitamrita. Pēc Bhagavad Gītas un Bhagavatam lasiet Chaitanya Charitamrita. Nectar of Devotion. Norādīju, kā tas ir Latvijas? Bhakti nektārs. Teaching of the Lord Chaitanya. Kunga Chaitaņas mācības. Krishna book. Krišnas grāmatu. Nectar of Instruction. Norādījumu nektāru. Easy journey to other planets. Viegli ceļojumu uz citām planētām. The Sri Upanishad. Šri Upanishadu. And then you can read Mahabharata. Un tad jūs varat lasīt Mahabharatu. Read all of Prabhupada's books first, and then you'll be in a proper position to fully understand and appreciate Mahabharata. Izlasiet Prabhupādas grāmatas vispirms, un tad jūs spēsiet pilnībā novērtēt Mahabharatu. You may have noted I quoted a verse from the Mahabharata. Jūs pamanījāt, ka es citēju Mahabharatas pantu no Mahabharatas. But I didn't read that in the Mahabharata. I read that in Prabhupada's books. Bet es to neizlasīju Mahabharatā, es to izlasīju Prabhupādas grāmatās. Prabhupada quotes that verse very often, so I got that from Prabhupada's books, not from the Mahabharata. Prabhupāda bieži citē šo pantu, un es to tātad iemācījos no Prabhupādas lekcijām. Any other question? Vēl jautājumi? В этом мире у нас есть наслаждения, и, они легко доступны. А духовный мир, он на вере. То есть мы верим, мы должны верить и стремиться. Практически мы не видим. Это редко приходит видение. Как совершить этот прорыв, чтобы принять духовные ценности и откинуть? Materiālajā pasaulē baudas ir viegli pieejamas, bet attiecībā uz garīgo pasauli tā balstās tikai uz mūsu ticību. Kādā veidā tad pieņemt tās garīgās pasaules vērtības? The enjoyment here in the material world is easily achievable, but the fact that spiritual world exists and then there are supreme enjoyment is based only on our faith. The question is how to get that faith. How to appreciate these values that exist in the spiritual world, if we can't sense them as material values. It is described in the Nectar of Instruction, Upadeshamrita. Norādījuma nektārā ir tas aprakstīts. Text number 7. 7. pantā. Syat Krishna Nama Sharitari Satapya Vidya Pito Patapta Rashanashana Rochikanu Kint Vaddadanudanidan Kadashaiva Jushtoshvabikramad Babiti Tadgalamula Hantri. The holy name, character, and pastimes of Krishna are all transcendently sweet, just like sugar candy. Kunga Krišnas vārds un spēles ir pārpasaulīgi saldas tā kā cukurs. Although the tongue
of one who is afflicted with the jaundice of avidya, ignorance, cannot taste anything sweet. Lai gan savukārt tas, kur ir skārusi dzeltenā slimība, šāda cilvēka mēle nejūt nekādu saldumu. It is simply wonderful. It is simply wonderful. Bet taču neraugoties uz to, ka tāds cilvēks to nejūt, tas ir That by brīnišķīgi. carefully chanting these sweet names every day, Taču pa katru dienu atkārtojot šos saldos vārdus katru dienu, a natural relish awakens within his tongue. dabiskās spējas sajust šo te saldmi parādīsies And mēlē. his disease is gradually destroyed at the root. Un saknē šāda cilvēka slimība tiks iznīcināta. So the point is this. Un būtība ir tāda. It's not simply faith. Tā nav tikai ticība. If you will follow this instruction of the Upadeshamrita, you will personally experience that spiritual ecstasy. Un ja jūs sekosiet šiem te Upadeshamritas norādījumiem, jūs personiski izjutīsiet šo te ekstāzi. Directly connecting with God. Tieši savienojoties ar Dievu. The power of this mantra will bring you in direct contact with Krishna himself. Un šīs mantras spēks jums dos iespēju nokļūt tiešā kontaktā ar pašu Krišnu. You will actually see him face to face, eye to eye. Un jūs redzēsiet viņu sev priekšā. Gradually, as you progress in Krishna consciousness. Pakāpeniski progresējot Krišnas apziņā. So it's not a matter of faith. Tas nav jautājums, tikai ticības jautājums. You will experience Krishna directly Jūs tieši piedzīvosiet Krišnu in these syllables. šajās te zilbēs. Krishna. You see? So you just have to chant. Jums vienkārši jāturpina skandēt. You have to follow the instructions of Srila Prabhupada. Jums ir jāseko Šīlas Prabhupādas norādījumiem. Carefully chant these sweet names every day, and it won't be faith anymore. You will personally experience Krishna. Un uzmanīgi skandējiet katru dienu šos te vārdus, un jūs personiski satiksiet You want to add Krišnu. something to that, Devji? Okay, so our time is up. Mūsu laiks ir And we beidzies. thank you all very, very much for attending Bhagavatam class. Paldies, ka atnācāt uz You Bhagavatam have lekciju. obeyed the instruction, Nityam Bhagavata Sevaya, by being here today. Un esot šeit, jūs sekojat šiem te norādījumiem. So please continue either always studying Bhagavatam every day, ideally in the temple, or if you can't read it at home, everyone should every day read Bhagavatam. Un katru dienu lūdzu turpiniet studēt Šīmad Bhagavatam, ja ne templī, tad vismaz mājās. Srila Prabhupada ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Dasat Maharaj ki.